Eto, lijepo vas pozdravljam. Mislim da ste svi svjedočili na iscrpnoj utakmici za našu momčad. Mislim da smo čak dobro ušli u utakmicu, onda naravno da se taj gol presjekao u 7 minuti iz detalja na koji smo upozoravali, ali ne volimo biti pametni sa takvim detaljima. Jednostavno, nadam se da ćemo to bolje prepoznati u idućim utakmicama. Vidjeli ste da je momčad Turkova zaista onako ozbiljna, da imaju dobre automatizme, imaju određenu asimetriju. Dosta smo dobro prepoznavali te detalje, malo smo patili u vezi, pa smo napravili tu nekakve zamjene, u vrijeme preuzeli totalni rizik. Nažalost, bez nekog onako, mislim da je protočnost bila dosta dobra, ali jednostavno nismo još uvijek spremni da rješavamo te situacije 1-1. Tako da je bilo manje ubačaja i manje tih nekakvih trenutaka. Koliko sam želio, iako opet došli smo tamo 10 puta, ali jednostavno nismo imali pravo rješenje. Sjećate se i vi svi skupa zajedno sa mnom i onda Spartak Trnave i Krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa no to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez zbog što smo opet još malo upoznali momčad Turku, a s druge strane igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi. Vjerojatno će tamo momčad Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima. Nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte. Evo, toliko u mom iscrpnom uvodu. Izvolite ako imate pitanje. Evo, generalno, prije svega čestitke i dobrodošli na povrat na zvaničnu utakmicu. Koliko se generalno vaše razmišljanje o ekipi s Finskim promijenilo nakon ove utakmice? Jedno je gledati one snimke i isječke, druga stvar. Ja sam upozoravao, iako ti si me jučer malo šalio se sa mnom, jednostavno prepoznali smo mi dosta toga, kažem opet. Jednostavno imaju par odličnih igrača na lopti, jako su mi na lopti, ako se malo kasnije taj pressing, onda ispadamo 1-1, nakon toga rade viškove, jaki su znači u duelu, jaki su u tranziciji, tako da sve su detalje koje se moramo pripremiti. Kažem opet, imamo 7 dana više za pripremu, ali ne smijemo zaboraviti, iako sam rekao jučer da nećemo o tim stvarima razgovarati. Jednostavno, poslije 20 dana, evo, ja sam jako zadovoljan sa karakterom momčadi, sa htjenjem, sa željom do kraja. Prije svega to nas mora krasti u svakoj utakmici i još nadograditi malo kvalitete i malo bolje shvatiti neke detalje i mislim da se imamo za šta hvatiti. Evo samo još jedno pitanje, spomenuli ste 3 sedmice, koliko ste zadovoljni generalno ekipom, ako uzmemo u odnosu recimo na utakmicu protiv Veleža, ako su te pripremljene tradicije? Ma biti, niko nije previše pametan, ne može pohvatati sve te detalje, niti ja, niti igrači. Imamo određene nedoumice što se tiče recimo u nekim situacijama formacije, što se tiče pressinga volio bi igrati više na jedan način, što se tiče ovo kako smo igrali na drugi način, još uvijek tu nismo definirali neke detalje. Tako da jednostavno moramo pronaći profilno najbolje za svakog igrača da što manje patimo. Sam sam spomenuo da ste imali problema oko vezove jer činili ste promjene. Da li sad, kako se ova ekipa razvija relativno i možete više napredovati, odnosno ovaj krukom 7 dana, nego što to mogu, jer oni su već od 20 utakmica, a to u ritmu igraju, to što igraju, to je to. Da, pa vidite, nadam se da možemo. Ono što je bilo jasno danas da nam fali malo agresivnosti, fali nam malo dinamike i u oba smjera, jednostavno zato smo i napravili promjene, jednostavno cimirate recimo prvo vrijeme pretrčao skoro 7 km, ali dosta je to bilo rastrgano, ne zahvaljujući samo sebi, nego jednostavno što neke stvari nismo dobro radili, ni taj pressing, jednostavno neki trenuci smo napadali vrtara, iako nije bilo potrebe, zato sve moramo bolje zatvarati te kanale i ne smijemo se pretrčavati u određenim trenucima, tako da evo, sve je to jasno, znači nijedan igrač nije individualan na terenu, jednostavno moramo ekipno bolje djelovati. Hvala vam.